Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Müminin kadir bilen xuşku berayê biromet ez îro dibin sîwana Qur'anê de dîsa ji we re behsa çend têgehê Qur'anê qavramê Qur'anê bikim. Li gorê baweriya min ev têgehê hanina di nava Müslümana da şaş hatî fehm kirin. An jî di wergera wan da şaşî di wergerê wan ê mealê hayê Kurdî ha Tirkî de hatî kirin. û her wisa pirên Müslümanan ne hemû pirên Müslümana ev her du têgehê hanêna şaş fehm kirine ji ber wî jî zulm û zordarîkî mezin li ser navê Îslamê tê kirinê. Divê em bizanibin gotina kafîrûn û gotina kuffar du Qur'anê de tê çi. O gotina kafir em bivê keferû. Gotina keferû, gotina kafirûn an jî kafirîn û gotina kuffar tê çi manayê. Eğer em van gotinê hanêna li gora orijînala wî koka wî neparêzin, em wî koka wî neparêzin paşê tercuma wî wergera wî nekin şerh û em bê tehlîla wî nekin, ev gotina hanêna baş tê xeraf şaş tê femkirinê însan gava divê şerrê kafira bikidê hema her şerrê her kafirî bike. İnsanê ku şerrê we bike neke cîranê we bi dûr bi nêz bi însan wisa fehm dike. Lewra werger jî wê manî dide. Ji ber wî merserviya lêkolîn û vekolînekî kir dibin sîwana Qur'anê de bi çend ayeta em ê behsa kafîrûn kuffar û keferû bike. Ku mesele bê baş pê fehm kirinê. Xwedê Teala di sûreyê Tegabun ayeta 2 da Bismillahirrahmanirrahim divê huvellezî xalaqakum feminkum kafirun ve minkum mu'min. Wallahu bima ta'melûne basîr. Divê huvellezî xalaqakum. Xwedayê ku ê ku xweliqan dî ew e. Ê ku hûn çê kirin anî meydanê xweliqandin ew yani Allah. Feminkum kafirun. Hin jî we kafirin yani hûn dînê İslamê qebûl nakin, înkar dikin, red dikin, divin kafir. Ve minkum mu'minun. Qismekî ji we jî müminin îmanê pê tînin divin Müslüman. Wallahu bima ta'melûne basîr. Xwedê Teala bi tiştê ku hûn dike divîne basîr hay jî heye. Divê dire de dême di însana da qismekî mümin e qismekî kafir e. Ne ku Xwedê mümin çêkirî, Xwedê kafir çê nekirî. Hinî kes divê Xwedê di qederî da nivîsandê falan kes divi kafir, Xwedê di qederî da nivîsandê falan kes divi Müslüman hej divi mümin. Ev şîrovekî şaş e ne rast e. Lewra Xwedê Teala dijminê evdê xwe nine, evdê xwe çêkirî, qûlê xwe çêkirî, gava dişînî dunyayê cüzya îxtiyarî dayê ew yan kufrê hel dibijêre, ew yan îmanê hel dibijêre. Divir da em mefhem kir ku di evê da di dunyayê da qismekî însana müminin qîzekî kafirin. Xwedê Teala tu carî ne gotî şerrê kafîrûna bikin. Kelime kafîrûn an jî kafirîn. Xwedê Teala ne gotî şerrê wan bike. Xwedê Teala ne gotî wan ra li hev bike. Xwedê Teala ne gotî wan bikuje. Mesela Xwedê di sûrê Furqan ayeta 52 da dibêje فَلَا تُطِيعِ الْكَافِر۪ينَ فَلَا تُطِيعِ الْكَافِر۪ينَ Tu ita'a kafira neke, türpeye wan neçe, gotina wan neke, fermana wan neke وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا. Tu bihi bi Qur'anê Xwedê Teala divê bi kafira re cihad bike. Cihad ne qetl û qutûl, cihad mücadele ye. Em bivêjin gîret de cehd de gîret û mücadele te koşîne. Divê tu wan re cihadê bike bi çi bi Qur'anê. Navê kafira bikujî, kafirîna. Divê em kelîma viya baş fehm bike. Kafirîn an jî kafirûn ha bi em bi yê û nûn be ha jî bi wawê bi nûnê be. Kafirûn an jî kafirîn. Xwedê Teala navê şerrê wana bike. û ne durist Müslüman şerrê wana bike. Ji ber ku kafirûn an jî kafirîn em bi vê îsmul faile delaletê cem'a müzekkerê salim e delaletê ser her şexsekî ku kufr hilbijartê.
دلالتی هر سر هر شخص کی تیکو کفر هل بجاتی جوارا کافرین آجی کافرون تی گوتنی جبروی قادر تعالی دوردا دوی مثلا دوی سوری قل یا ایها الکافرون قل یا ایها الکافرون بگلی کافرا آیت در بازدکه دوام دکه لکم دینکم ولی دین دینی واجمره دینی مجمره هذا وردا کسی کو جخوارا کفر هل بجارت به ایمان نه آنی به تجاری مافی مسلمانا تونه شری وان بکه و لوان بخو حقارتی بکو ظلم و زورداری لوان بکه تشتكا پر دوغاي طبيعية تشتكا پر خوازايك او كسا كافر به تو ايمانتين مؤمنة او ايماننان كافرة لذوي دردا قادر تعالى كفار نوصايا كفار اوجي جمع ام بي مكسرة جمع مذكر مكسرة ام بي شكسي لابر الفو بألفي هاتيم مثلا دویجی چه مثلا داوی هاتی گوهرترین نه جمع مذکر سالمه خدا تعالی دوی شر کفارا بکه فرقه کی دنابره یا بتوبه چه فرقه کی دنابره کافرون آنجی کفارا دهیه کافرون او کسی کو دین قبول ناکه به ایمان نه یا سرکتم سر در نخیمین قاپات دکم ود شیره نخوازه ام بویج پی ایمان بینواره آنجی حکمه کی وی انکار دکم من شیطان چاو حکمه کی قرآنی حکمه کی خودی انکار کر ام بی آوانا کافرون کفار او کسی کو کافرن به کفر خود دخوازه ده نوا جواکی دا ام بی فتنه فسادیه پیسیو گماریه بلکن شر مسلمان را بکن خدا تعالی لسر مسلمانا فرض کری شر کفارا بکه نه کافرون بکه کافرون چند کسن پنج کسن ده کسن جماعتکی گندکی باجارکی انکار دکه دین اسلامی قبول نکه تو مافی کسی تو زور و زحمتی بدوان لی کفار دیگل وی عقیده خواه کفری دیگل وی عقیده خواه نراس ویجا دخوازن ده نوا جواکی دا فتنه فسادی بلا بکن او شر مسلمانات کن معتدینه ام بی جهاد خود در دکبن ایرش دین و دیانتا مسلمانات کن مسلمانات جوالات وان در دخه خواهی تعالی ده قرآن در شر کفاره بکن مثلا سوره توبه آیتا هفته و سیه دویجه یا ایوها النبی ای نبی من جاهد الكفار والمنافقين تو جهاد بكفار را و بمنافق را بك كفار و منافق او کسی کو شر مؤمنه دکه و دخوازه بكفر خواه فتنه فسادی نرندی پیسو گماری برا بکه و غلظ علیهم لهم بروان گل لکی دجوار با جهادی بارا بکه گل لک دجوار با بارا و مأواهم جهنم ام ببي مأواي وان وارجها وان جيكوي هر جهنم وبئس المصير چه وارجها كي چه جيكي بيسو جمار هذا بردا خيابوكو خدا تعالى دخوازه قاوا كفارا منافقا شر وكر هوج شر وان بك خدا ناوي شر كافرون بك دوارجرا تمام آيات دا قلت كسي كافر هون شر کسی کافر بکه دوردا گرباتا گوتنه هون شر کفار بکن کلمه کفار گرباتا نمیسان داری لداویه بکتا کفار او کسی کو ایریشی ودکه شر ودکه که خوازه فسق و فسادی و فتنه بلا بکه هون شر وان بکن بلا خابه ده سوره توبه آیتا 125 دویجه و اما الذين في قلوبهم مرض او کسی کو ده قلب وانده مرضا نخوشن نفاقی و ام بویجن کفری هیه فزادتهم رجسا الى رجسهم او آیت هانینا خدا تعالی او نفاقا ده دلی وانده او پیسا دلی وانده هیزده ترکر و ماتو و هم کافرون او بکافرتی مرن دورده خدا تعالی ناوی شر کافرون بکه دوی او بکفر خواه به ام بویژن به پیسیا خوا به گماریا خوا به شرک و کفر خوا و بمرن
هرن ام بي داویان جهنم هر وسا خود تعالی دو سوره توبه آیت 23 یا ایها الذين آمنوا قال باورمندا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين قال باورمندا هون شر وان كافركو لبيوانا نزيوانا شر وان بكا نه معناوي ابكو جيران كافر بتو اللي بخا نه معناوي ابكو ام بي گونده كل كلكات هي كافر بتو هر شر وان بكن وحقارتي بكا دبي او كفاركو لبيوان نزيوان او كفاركو شر وادك او كافركو بعقيده خو ب ام بي عقيده خو اسلامي دغازه فتنه و فسادی الولات و بلا بک شر دینی و ولات و وجولات و دادخه هون شر وان کافر جن ایک هری نزی و شر وان بک ناو شر کافرونا او کافر کو نه کفارن او کو گوندی خدا باجر خدا تو زرار و ناگه و د نبره وان دا صلح هی آشتی هی ناو شر وان بک کافرین او کافر کو د نبره با وان دا صلح هی کو تجاری ایرشی دینی ما ولاتی ما عرفی ما عادتی ما چاندا مناک او نخوازه بو کفر خویش دام بدا فتنهی برا بکه لی کفار tam عکسی وانه او کافری کو ام بی سلحی بطال دکن لسلحی واشتی میزه نکن و دخوازن چوا بکن دخوازن بفتنه و فسادی ولاتی مسلمان داگر بکن و خراب بکن دیمرو شری وان بکن هر وسا سوره فتح آیت 29 هذا قد تعالى محمد رسول الله محمد رسول قد تعالى والذين معه دقل وان كسيكو بوير مؤمن أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد عليه الصلاة والسلام رسول قد ودقل كسي برا لهمبر كافر قال لك دجوارة وهر وسادنا برا خداش بالرحمة إلو مسلمان تم عكس بآياتين ایرو دولتی که خلقی و مسلمان جسدی ست واجوی و آیت آنینانه لهمبر کافره وان کافری کو فسق و فجور بلا دکن ولاتی وان داغ گرد کرن او کرن کوله مدرن تمام انبی ویجر دولمندی سر اخو بر آخا وان دخو لوان دخو جلهمبر وان باسکی وان جکستیه کوتنه که ناوه و انبی رزیل و زلیله لهمبر ملتی خواه لهمبر انسان خواه لهمبر کسی همولاتی خواه پر به دجوار حفظه دکن زنده دکن دکوژن به توپ و تاگل ملت خواه دکن سید قطب خودش رازی به گوتن اکوی هیه دوی گلی عربا هم باور نکن وان دولت عربا اوان کسی کو سلاح دکرو عسکری وان هنه وان عسکری وان روژه که شر دجمنی و بکه وان عسکرنا ابتب سلاحی کو دکره چه کو دکره تف شری و دکه ایرو روشلاتا نابین دولت مسلمان تف شری ملت خود کش برویا جباب مثلا جمعه قطاندنه خود تعالی دویجه محمد و مسلمان لهمبر کفاره او کافری کو بویجن آشتی نخوازن صلحی نخوازن راو سخوتی سر آخو بن آخا ولتی و داگر دکه بکلتور خوا بچاند خوا بحمو بوی بمجوی خوا بفکر رامان خوا ولتی و داگر دکه نابره و دا فسق و فسادی و بی فتنی بلا دکن خرابو پیسی بلا دکن دوی هنشاری وان بکن جبر ویا دوی اف قورام قرآن گاوت تیگه قرآن گاوت تی ورگرانده جی دوی دوی چه دوی گاوتی ورگرانده جی دوی جی کفار ورگراندن نه ولی کفار و کافرون به نوع کفری ور نگرینه کافرون بنویسینه به کافر او کسی کو شرع مسلمان که فتنه بل نکه کفار او کسی کو به عقیده خواه کفری شرع مسلمان کو ام بی فتنه ولات مسلمان براد که بکی علا ام بی جی خواهداد و این الذین کفروا یا کافرو ام کفار و کافرون نوی وان بتوایی کفرویه کسی کو انکار کری کفرو این الذین کفروا بگو من ایکو بونه کافر إجابة بونو كافر أو جامعة هم كفارية وهم جامعة كافرونية ما خواز ببان چند كلمانا ام قوتنا كافرون و كفار جوارا بلا بكن جوارا زح و زلال بكن
دا کو د پیشرو جه دا هو جی نکون ام بوی شاشی و غلطیا وان کسی سلفی همه هر کافره که لکودی سری وانجی کندوی بکش هونه که وی شاشی. سلام ریس.